odnosno i trkalište kraj Carević uprije, Angela Blair Cadet uručit će pehar i uručuje. Na taj trenutak, posebno ti konji koji vole da idu napred. Evo ga, aplauz za Pompeu Fiore i pehar za Pompeu Fiore. Ona je vlasništvo štale Isaković. U treningu je ovdje u Beogradu kod Miroslava Mikija Kolara, a jahao je Đorđe Perović. Đola je baš onako voli, jaše i u treningu. Jaše i u treningu i baš mu onako